Angilinganise lento ngitshena abantu ngokwasemkhathini khona bezoyibona kahle. Lapha emkhathini sizwe sakithi umkhathi uhlukene igaba ezimbili. Kunenhlangano yokukhanya neyobumnyama. Leyo nhlangano lena yokukhanya nobumnyama la emhlabeni irepresentwa ithina. Thina siyinhlangano yokukhanya, uhlangothi lokukhanya. Abelungu ngale uhlangothi lobumnyama isihlalo somubi silapha ngakubona ngoba abazilutho ngobuntu ngokulunga. Zonke lezi zinto zokungcola ela emhlabeni zaqalwa yibona. Sasingaligqoka ibhluku thina. Bona babegqoka amabhluku, ugqoka kwamabhluku kwaqala eBabylon eEurope. Ugqoka kwamabhluku. So sasingcwelisa singabantu bomthetho eBabylon bengebona abantu bomthetho. Nencwadi engiyithandayo lapha eBhayibhelini ngoba sengifuna ke manje ukuvezela abantu ukuthi isihlalo sobukhosi sikuthina njengoba senginitsheni ngathi singaphansi kombuso wokukhanya. Isihlalo seSathanism silaphana kulabantu ababathembayo abacabanga ukuthi bona bayinesihlalo sasezulwini, bona banesihlalo sikaSathane ngoba umlando bawuphambanisa. Abelungu benza sengathi thina sinesihlalo sikaSathane, singoSathane sazilutho ngoNkulunkulu. Bona banesihlalo sikaNkulunkulu, uJesu uNkulunkulu, oGod, ingilosi, yabo thina saba into engelutho sathiwa sifana noSathane njengoba sazivezela lezi ayithombe leziyana ogogo bethu siwabona bafana noSathane, uSathane emnyama angani uyabo. So umlando bawutwista. Iqiniso lithini? Thina sinesihlalo sikaMdali, bona banesihlalo seSathanism, but umlando utwistiwe. Why ngithi banesihlalo seSathanism? Ungakuprova kanjani lokho? Ikuphi ongasinikeza kona ukuze sikwazi ukuthi sisheshe sikubone kalula? Yingoba lezi zinto zomubi zaqala lapha eEurope. Ngokwasemkhathini bona basohlangothini lomubi, thina singaphansi kohlangothi lokukhanya ngoba sabantu ababe nobuntu begcina umthetho kaMdali. Yes. So bona yibo abantu abaqala iIlluminati. Yibona abantu abaqala inkolo yeSathanism. Lento yeFreemason yaqalwa ngalena eEurope. Iqalwa obani na? Iqalwa ilapha, iqalwa lapha eBabylon, lapha eEurope. Kunencwadi lapha eBhayibhelini elithini liwili iBabylon, sewindawo yokuhlala amadimoni nomoya ababi. Yezwa sewindawo yokuhlalani amadimoni nomoya amabi. Isihlalo somubi sahlala la, sawela lapha kubona eBabylon. Umbuso wabo oqala nje womubi obumnyama kwaba yiBabylon. La ubusa kumhlaba iBabylon. iBabylon mangikhuluma ngeBabylon ngikhuluma ngombuso waseRome, iRoman Empire. Same people abasakhela inkolo njalo ungakhohlwa. Laba abantu bayisizwe esingcwele bona. La bekuthiwa liwile sekuyindawo yokuhlala amadimoni nomoya amabi. Yibo abasakhela inkolo. Yibona abasikoloniza ngeRoman Dutch law behamba nenkolo. Yibo abakho usuku likaSunday. Yibo abakolonize umhlaba ngeGregorian calendar nange-religious. Yibo abasiqambela amasiphoziso. Yibo abaphusha yonke le agenda yobumnyama ukuthi akukolonizwe abantu kusetshenziswa inkolo. Yibo abathuma amasosha ukuthi akazotshontsha imlando la eAfrika bayise lapha eEurope. Lezwa kuthiwani liwile selindawo yokuhlala amadimoni nomoya ababi. Ingakho ngiyayingitshela abantu njalo isizwe sakithi le nkolo iqhamuka kumaSathanism le namhlanje siyithanda isithi kaNkulunkulu akuyo zonke into zabo, akuyona lento engicabanga ukuthi iyona. Oma Easter izinto zeSathanism, December 25 yonke le nto yabo ifakeiwe sizwe sakithi. So bawubusile kumhlaba ngale into zabeza amafake bawubuse kakhulu iRoman Empire. Yawubusa umbuso wabo abantu abayinzalo yomubi yalwa mbuso weBabylon kwaba yibaphi umbuso wesibili owabusa abantu abayinzalo yeBabylon ibloodline yabo America kwaba yiAmerica. Why usho njalo? Ngoba ngithe konke into ngizoyenza ngobufakazi ngoba angifuni kuthiwe ngiyagxeka. Yibona abaqala abaformalize le nkolo yeSathanism bayenza yaba semthethweni yenziwe eAmerica. uLaVey owaqala inkolo yeSathanism owase-America. Bese sekuzoba futhi lezi zinto zoma Illuminati yonke lokungcola okukhona kwaqala eAmerica. Ukudla abantu kwaqala eAmerica. eAmerica kwakade kudliwa abantu eEurope. Bekudliwa abantu. Bananencwadi yabo irecipe yokupheka umuntu nansi. Eyayisemthethweni ukuthi umuntu uphekwa kanjani. Yes babepheka abantu, babedla abantu. Kwakusemthethweni ukudla umuntu wawungaboshwa ikakhulukazi abantu abamnyama babebadla. Babenza ngawo bebagaya, benza ngawo olento lena benza ama spice ngabantu abamnyama ngecubu zabantu abamnyama
amamami la lapha eEgypt ababewantshontsha nakhona ukhona umlanda ufihliwe futhi kuyaziwa ukuthi babewagaya benza ilento lena benza ama spice. They called it medicine, but what they were really eating was human flesh. The Black News family. And when I first discovered this, I was honestly speechless. Did you know that for centuries, people in Europe were literally eating Egyptian mummies? Yeah, you heard that right. Crushed human bodies, served as medicine and even as food. It sounds like a nightmare, but this was real history. They called it mumia powder, a strange brown dust made by grinding up ancient mummies, sometimes thousands of years old. It was sold in pharmacies, prescribed for pain, and even sprinkled on meals by the rich. And when the real mummies ran out, merchants didn't stop. They started digging up fresh corpses, often from executed prisoners, and sold them as authentic Egyptian mummy. Isikhumba sethu babesikipha benza amabhangela befaka nasecathulweni isikhumba sethu babesebenzise into ehlukahlukene besidla futhi lokho kwakusemthethweni lapha yana eEurope yabo so yibona abantu ke benhlangano yobumnyama lezi zinto engishoyo zonke siqhamuka kuSathane yabo asiqhamuka iNkulunkulu akekho uNkulunkulu wathi idla omunye umuntu into yegazi iqhala lapha kubona ibona ababedla abantu kwakusemthethweni angikhulumi ngento engekho ngikhuluma ngento ebhalwe phansi ongahamba uyithole nayi irecipe yabo yokupheka umuntu nansi ile umbuso wabe kubusile weAmerica wabusa isikhathi eside nabo baqala uAmerican Bond bacolonize abantu ngenkolo yes baze baxhasa uIsrael omunye umbuso wobumnyama futhi uIsrael lo abantu abathi bayakhona mabeshonile isizwe esingcwele no akulona izwe elingcwele isizwe sakithi leliyana bayinzalo yeAmerica iAmerica eyinzalo yeBabylon ukuze kube khona lesa state sakwaIsrael sengeke ngikuveze kaningi ngathi lesa state bazakhela bona siyi-man made khona akabangiphikisa abathi ayikho leyo nto ngiyaye ngiphatheke kabuhlungu sizwe sakithi ngoba kunabantu abaprofeti abashoyo ukuthi mina ngiyaprofeta kuzokwenzeka ukuthi nokuthi badumile la ku TikTok kodwa bakwazi ukuprofeta lezi zinto lezi ukuthi le nkolo esanikwazi uniqhamuke ebumnyameni abakwazi ukuprofeta lesa state sakwaIsrael ukuthi bazakhela bona siyi-man made yabo nayi incwadi engifuna ukuvezela abantu uyatholakala lo mlando uyakutshena ukuthi sakhiwa nini kanjani sa state sakwaIsrael belingekho izwe lakaIsrael izwe lakaIsrael libe khona ngo 1948 la kwabe sekhona istate sakwaIsrael muhlehla ngo 1940 nakhona futhi kwaqale kwaba khona impi belwa ukuze kube khona lelizwe lela uIsrael belingekho izwe kuthiwa kaIsrael njengoba ubona abantu namhlanje behlonipha bethi izwe elingcwele likaNkulunkulu mabeya khona bejabula belingekho bazakhele bona ngo 1948 nazi incwadi lezi kuyatholakala umlando ngenkathi belakha babexhaswa ubani babexhaswa iAmerica so lamaJuda abantu abawahloniphayo abathi isizwe esingcwele amaJuda okwakhiwa ibona abafeka ulimi lesiHebheru ibona abafeka izinto zikaMdali ibona abantshontsha usiko impilo lwethu lathatha la unikwa bona labantu laba bamaJuda laba ababizwa ngamaJuda manje laba begqoka izimnyama yebo ibona abaphambanisa zonke izinto la emhlabeni njengoba ubona abantu behlonipha bona so lo mbuso wobumnyama sebeyawazi abantu sitheni iBabylon sathi America sasesithini Israel okusho ukuthi qala lapha eEurope yonke bangaphansi kombuso wobumnyama bese sekuza ngakephi ngala kwaIsrael bangaphansi kombuso wobumnyama sengicela ukunibuza ke sizwe sakithi obani abanilethele inkolo lana eAfrica obani abanilethele inkolo ama-Europeans ayeqhamukapi eEurope njengoba umlando uveza ukuthi bangaphansi kombuso wobumnyama neqiniso senginilethele umlando wangampela pho why abantu masibavezela amaqiniso baphela abantu bangithuka mina mangibatshena lezi zinto lezi ukuthi hayibo sihlonipha abantu abamaSathanism inkolo yeChristianity iqhamuka kumaSathanism labantu basidisivile lezi zinto abacabanga ukuthi abantu akuzona bangithuka abantu ingakho bengithe angibezele ubufakazi ngale video le konke ngigoqe nje ngithathe konke ukuze abantu bezobona ekuthenini sidukiswe kangakanani angani uyabona ukuthi mina angibadukisa abantu kodwa nginikeza abantu iqiniso balazi iqiniso so le nkolo ke sizwe sakithi esinikezwe yona sinikezwe inkolo yeSathanism
abasikhonzisanga futhi uNkulunkulu, basikhonzisa uNkulunkulu bobumnyama. Akwamanye amavidiyo amuke sengichazile lokho lapha ku TikTok. Abantu bangahamba beyobheka ku TikTok. UTikTok wami uvuka Africa TV nje uzofika wathola amavidiyo la ngenichazela khona ngithi abantu ngiyabacathulisa ngeBhabhiloni nangalezi zinto ngalemlando lena ukuze abantu bayazi ukuthi sifika kanjani kule nkinga esikuyona. Ngakho abantu bakithi abantsundu bengizobatshena mina ukuthi lenkolo esinikezwe yona akuyona ilento enicabanga ukuthi iyona, iqhamuka kumasathanizimi. Nalo uNkulunkulu abantu abamthandaza yakuyena uNkulunkulu, bathandaza uNkulunkulu wobumnyama, idemoni. Baningi labo uNkulunkulu babo ngakhuluma ngabo Dagon, Baphomet. Omunye uNkulunkulu wabo futhi ilona obizwa ngokuthiwa uBhali. Baningi oNkulunkulu abalapha eBhayibhelini bobumnyama. Omunye okuthiwa uBhali. Yilo sanda kushiswa okade eshiswa lapha eIran, uBhali, uNkulunkulu wabo futhi nabo. Okay, this is mental. This is the second statue of Baal right now that the protesters in Iran have now burnt. This is a complete protest against Satanism and Freemasonry. Like, when you see this compass and these symbols all drawn together and being burnt by the protesters in Iran, this is one of the most symbolic movements in history. Like I've been saying for a long time that this Western world that we live is run by a certain secret society of parasitic elites that love the number 33. You know, the 33-degree Freemasons that literally run the world. Like, it's no coincidence that in our world, evil backwards spells live, devil backwards spells lived, you know. Government means to governare mentis, to govern your mind. Angani mabezocolonize izizwe bahamba befaka nje izithixo lezi njengoba nale Africa lana bathi mabesicolonize abasilethela izithixo kodwa ecashiswe ngoJesu nangoMaria nangoNkulunkulu. Yabo benza kanjalo kungcola kanjalo. So lapha yana ke bebona beblock ngalesithixo sikaBhali. Lesi ade beshisa lapha yana eIran ngoba umbuso wobumnyama uyaphela manje. Umbuso wabo uyaphansi, amaqiniso ayiqathakela izinto, so abantu bayavuka izinto zobumnyama bayishisa. Ingakho ukubona bekushiswa lesa stage lapha eIran. Yes, esabo lesa stage. Ingakho ethe makushiswa lesa stage lesiya bese becasuka kakhulu ekutheni kungani kushiswa lesi stage lesi, okusho ukuthi iIran mayishisa lesi stage ilwa nathi. Angani uyabo, ngoba bayazi ukuthi lesa stage sirepresentani kubona esikaBhali. Ngelinye ilanga lesi stage ngizomchazela umlando wonke ukuthi yini uBhali. Kwakwenzakalani ngoba uBhali wakhona uyisithwalo lisa uNkulunkulu wobumnyama wesithwalo. Ukhona futhi nale eBhayibhelini ngonichazela ngelilanga nginivezele yena lo uNkulunkulu wabo wobumnyama nginikeze umlando ngoba inhloso yami ukuthi abantu bakithi abamnyama bavuke bangalokhu belwa bodwa bebanga indaba yenkolo ukuthi hayi uJesu siyezulwini masikhetha uJesu wasifela wageza ngegazi yonke le nto ayikho esinikezwe nabelungu sizwe sakithi. Abantu abantsundu kumele bafune iqiniso manje bebuyele eqinisweni likamveli inqangi, kodwa sizosiza labantu abathanda umlando nabathanda umveli inqangi. Kodwa laba abangababoni abacabanga ukuthi inkolo yafika neqiniso, abelungu bafika neqiniso, bafika noJesu, bafika noNkulunkulu, hayi ngesikwazi ukubasiza labo bantu labo ngoba abakalungeli iqiniso. Kodwa laba sebelungela iqiniso cha sikhona, so lokhu siwadedela amafayela abantu sibasiza sibavezela. Iloko bengifuna ukukuveza namhlanje ukuthi cha ithina abantu bakaMdali umlando wethu wantshontshwa wayothiswa. Ithini isizwe esingcwele ngokomthetho akufanele ngabe sihlonipha abelungu, fanele ngabe sihlonipha thina ngoba ithini esingcwele. Abelungu bayinzalo yobumnyama. Labantu mabesuka phesheya beza laba bengalethile inkolo babelethi isathanizim. Le nkolo yabo yonke iyisathanizim le nkolo yabo. But kuningi abantu engisazobacathulisa kubona njengoba kangingabatshena ngathi nendlela yokuthandaza yakhona ayikho right. Ngisazobuye futhi ngenze amanye amavideo ngibatshena abantu ukuthi yini ekufanele beyivike. Inhloso yami kakhulu mina ukuzojabhisa uSathane.
Yabo, ngifuna abantu bakithi abansundu bazazi lezi zinto lezi ukuthi i-energy yabo idliwa kanjani. So ngohlelo lwezayo ngizobe ngitshena abantu ukuthi yini ekufanele bayigade kule nkolo, ngoba le nkolo ihamba namadimoni esathanizima. Kodwa asebenza kanjani lamadimoni, yini ekufanele beyigade, yini engafanele bayigade, kufanele bethandaze kanjani. Ngizobafundisa izinto eziningi abantu ngoba inhloso yami ukujabhisa umbuso wobumnyama. Yebo, hayi ukuthi ngigxeka abantu bala eAfrika abangaphansi kwenkolo yabelungu, but mina ngifisa ukusiza labantu abangaphansi kwenkolo yabelungu, ngibatshene ukuthi idliwa kanjani i-energy yabo, idliwa usathane bengazi bona, khona bezokwazi ukubhlokha lento lena lo sathane. Uzobona izwe lethu lingayiphambili, energy yethu bayidla, bashiya kuthini isiqalekiso, but yangelinye ilanga leyo. Ngiyabonga, iloko bengifuna ukukuchaza namhlanje. Ngiyabonga kakhulu, ngiyacela ningakhohlwa ukulike nokusubscribe kule channel yami ukuze nikwazi ukuthola okunye okuningi, ngoba kuningi sazokulokhu sikuwohloza nje sikuletha lapha kule channel. Ngiyabonga.